व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर घेवपी गोंय भारतातले पयले राज्य जावन रावले। बिरेस्तारा वारका बीचार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सर्तीचे उक्तावण केले। ही कार्यावळ 19 ते 22 ऑक्टोबर मजगती चलतली। 2023 वर्साच्या व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूरातल्या 7व्या चॅलेंज सर्तीची सुरवात बिरेस्तारा वारका बीचार जाली। भारत पयलेच खेपे बीच प्रो टूर इव्हेंट घडोवन हाडटा। एकंदरीत भारतात संवसारीक दर्जाची बीच व्हॉलीबॉल सर्त घडोवन हाडपाची ही चौथी खेप। चीन आणि पोलंड हांचे मदल्या सर्तीच्या पहिल्या खेळात पोलंडान चीनाक 21-18 आणि 21-12 अशा सेटांनी हारयलो। Goa is a destination for this prestigious event. Goa is also the unique destination of being the land where the olive reedle turtles lay their eggs. And it is heartening to see that the mascot payoff at the particular event is the turtle itself. Goa is a land and where you can find the scenic beaches, calming backwaters, lush green jungles, and some really the world-class cuisine. Therefore, we are the most preferred tourist destination in the entire subcontinent by domestic as well as the global tourists. GOA365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीष परब आणि संगीता ओली।